Ni kedai Bati CTV. Bat pidang pet yaki kubor paman kesni. Balawan rasya pidang Modrina Auto Enterprises Maulanong Kwar TSS Road Shillong. Ringkat bat ka Orange Nissan Lums Hop Ho Shillong. Wan bantiet yaka kali Datsun ready go batamai. Kabas kem bat bidor. Kilai tili ki seng bhalang na East Jaintia Hills District ki bakanthub ya ka Khasi Students Union Jaintia Hills District Unit ka Federation of Khasi Jaintia and Garo People Jaintia Hills bat ka Hnyotrap National Youth Front Eastern Region haka arp waitrik urisau arjar arpo kila yakendo ya u Deputy Commissioner jong ka East Jaintia Hills District uba E Kharmalki ban yakren halor ka jingpen slam ban shna ya ka entry exit point hathain East Jaintia Hills District. Hakani ka jingyi kendo ya u Deputy Commissioner jong ka East Jaintia Hills lalam khamat da Vice President jong ka KSU Jaintia Hills Unit uba Streamly S Nyangti u President jong ka FKJ GP uba Tuesday Litep u President jong ka HNYF uba Lamsuk Langstang bat ki katto kat ningot ki nongkit kam jong kini ki laiseng nalor ka entry exit point ki nong yalam jong kini ki laiseng kila yakrenru bat UDC nakabenta ban shna ya ka District Task Force katkum ka an Meghalaya Act number 6 of 2016 clause 5 bracket 1 jong ka Meghalaya Residents Safety and Security Act 2016 kumba pi kini kisi baldep kadon kajing konsot kamtam gini ki karbangali mo titip bagini karbangali mtag lasam man konsot kamtam gi ki social media ba yung bagi sa banbin hapo ka jala Meghalaya bat kumju ka tag notice borokowi kamtam ga message bangi lang ba kajing penmi na we na wiki de bat kumju chandan chatarji uang ba kajat beru bengali basa Meghalaya isa banbin ndre ngin tren nag basay ba yigini ginang pensit jat benru ba ngin ong senge no kajing pensit lem gumta ba kim samat kajing namar kum balong menta ki bengali ki basa hapo ka jala Meghalaya ki chongsuk chongsan ndon gumta ndre ke baji abat menta gini gide imde ki try chnong kini ki bengali badon hapo ka jala Meghalaya gide ki Bangladesh sudah dengan ong ipi de ko basay ba wat tuklar hapo ka thai north east ne wat tuklar hapo ka jala Meghalaya phi ginong Bangladesh timde ban tuklar ngiru ngim sem na tuklar hapo bari Bangladesh ndre ke bang yele na menta ko hok regin ong gine ba kim senge no hamtam ya gajing kunrung ya kata ka kentin ka hagi social media panwan ra gajing singa ferja benriu hamtam ba kini gi bengali gi laprung langba social media bat kunthok la live project ya ka beri nyau trip bat kumju ya ka jela jongi bat kumju ya gi pai riulum hapo ka notice ngan ong kita ngawe ba gi pai riulum gi long gi bayateli umde gi chu menchua bat hamtam gajing kun jongi namta ban ile percha ya gajing tumu jong sarkar ya si ngin mailat kini kadang ya hapo Supreme Court menta bat gajing ile jongi nang nes khmat nang ya scam bat ngin yeng be nang rim bagi namailat bakin le trakli hapo ka jela lade ke jela jongi lade ka not isi borok kowe hamtam gi karbeng ngali gi basa hapo ka thain stela mingi borok kowe bangin ong gi senge anak sundan bar ke ba ngi kwa ban tahune ni ai gajing kerchan gi pralok Mizoram ki badon gajing ki mentah hang te hamtam gajing ki bar jela jongi gi Bangladesh nakliang jongi gi seng halangin ai gajing kerchan bupura ki nang ba ngikum gi pralum gi badon is ngino mailat ba ke ga baji Tripura kanam jasu hapo ka not is borok kowe ya untuk UDC minta dipan clear putusan no pan keputusan no keluar ke keluar kena kemudian ngelak Islam di kita kam UDC ulah selesai ba kami mentahi kadang sakten lemar ba sisin ngeduk sesuai ga jaka ladap yo soka ladap yo jaka sisin dan rei din pat ya dau ba kamlong ke jaka pendai kelapan jaka nak ke district council pendai ke district council untuk kita tempat air kita di ajunan ini tempat air kita di jaka di jaka kedau di cepat di district council pada pensulha pengkloy kita di kam pan air nak ke jaka saka nam kanya pendudukkan keluar kami kota pas kawero ba kesultanan surkom ba bisi pula kan lokso majni marsnya ya ka ta ka kendong
Marsin yo kita ka agreement Marsin IT ka district council kemudian lek buat ikam mat keju ke poro ini kalian ini nila persno kemar besi balat kalong kena kudu suapan poin senam kemai kemud war jar okoi ila dei pen kelalong operated Isminti manunismat keju ke poro ini lagi ini di RC teman misalnya itu ya tibor kita jeng district council ban tepat ka bahkan IT nak deploy ya ketika sa kedisi office jeng Jogja Hills district ba penjo deploy kita Iwan kenang mune daga jing singokya halor ga jing sap halor ga jing buteng sarkar ane ban pentri kam ya ga entry bar exit point badon hangte po malidor te nagliang jongi ngilawan ban kenduk mentau dimti komisioner jong Jogja Hills ban kerpat eu kenang ban kloy kat bala kuma pitip dah gini gisni bala det kadon gaji ki bajur bha nang menta gaji ki CA hapo gajela jongi bat than barok boy jong not is bat kumju kuma pitip ba gane gaji ki CA kene ga CA menta kala long ain hapo kari India bat ngiteng ba pada gini gini kar go wan nabar jong kari India in long try snong hapo ka thai not is kamtam jing bahai snong kajur ba kanwan hapo ka than jain tia hai bat kumju hapo ka brin nyo trip boroi bat hapo ka jela Meghalaya boroi den ngliang jongi ina ele ban le karbala knang ba ntel akam bat da jing kerpat sesen ya sarkar jela badan ha bor khamtam ya sarkar MD hapo ka jela mu sar konrat bahkan le kat bala kham kloy ban pendep bud ya katai gantri je point badan hang te hapo arta sera bat kumju kini ektrin exit point badan haglom jantia bat hapo obri nyang trip borok oi bat hapo ka jelah borok oi bat kumba pitip hagini singi balde ba kadon gobe ga press conference ka bau presiden rangba jong BJP UJP nada ula krencai ba ka CA kala trekam bat nang nai kemat kin sepet trekam bud ya ka CA hapo kari India bat gane golong ke ba ngi nakaliang gaseng ngi singok ya hantam nakaliang ki saw telig sing balang ngaduk ke FKP KSU HMF bat RBUF kibadon hapo jela Meghalaya bat kumju ke Garo Student Union ni don nang akulun desu bat ni persya khamtam ya kejingwan bhai senong ini ki bar jela bat nagaliang jongi kejingkram jong orang ba kapendi ba kai ke baji hapo ke jela Mizoram menta bat kasam kede kitu kejing thambor jong kitu khar Bangladesh umdei gi khar Bangla umdei gi trai muluk ndai gitu gidei khar Bangladesh ki bawan nagawai pat gari ki thambor ya gi riulum hapo ke jela Mizoram pat kumju kai baji isan mati kalong kumju Mizoram ro pat nagliang jongi kin tujur ya ke sarkar bakan le mardor pat lada ke sarkar kamla ban le ngimban se ban kenjeng da entry exit point la jong te kumbakren mene jong presiden HNF kajkam shwa kila yo hang ha melidor habai kliu disi nag daw Islam daw wong nag daw ba kamdong ngka walong haram ngka nag daw tementa la ling district council JHDC kala kular ban ajkano syekh sarkar dan kam sekada list agreement juki ki ai si akar ke jaka ban menteri kam no kita ka kata jaka ban entry point badan hang teh rata syara yang agreement skem ngaling council ru gede ban balik no mardor ban deploy no dengan list agreement baru deputy commissioner hang ne kam kan yo kanong ba ya be kang ban ba ya chasach kman yang ini di latri sembhalang kumba kren mene ngaling jo pak streamly jong KSU nimla banlen menta ni kum ngejak meriu ngidon ngejuma ke bakrau ngidon ngejuma bakrau duk kata pilih kum sarkar India kalau menteri kami CAA tementa lada ngi kum gi nom khmat ngi badan riu phomut dada kim sungkya ki yap jong ngejak meriu jungi ndon kam kata perta ijen meriu ki dom kam hak por election yelap be meriu menta bak gede ban sin hap perkat jang ni kerpat ini riu phomut gi nom khmat jungi Naiken party PDF Naiken UP Naiken Congress Naiken gunu kata parti joki nam ta kaya jong meri jongi yatre lang rekat la gunu sarkar nam ta safety jongi jong negeri pajak bende jongi mangi mentangi don timir jong ma jong meri jongi ikutui pardo orsnam jongi khasi jantia bhawar yatre lang yel sing ikum gibri ngimla mbing kam
kam shimat jungi nai thu nai nia hang ne tai dam tak bhag mi jung jeg bri jungi ni tli gwe don ni tli gwe nang kini boro kan long ka ba kan long gwe so chising singi lang ngai scam da ni kum jeg bri ulang ni tli gwe kerman sing si kum jeg bri ngin ski imbiang tumu omlung so tham kin ski kidigi mau kin ski kiding kin ski kidigi ngi ngeling lasing hang ne ni ketu sarkar balik klo mardor ber kini komisyon ruk badanta nayu ni hang neta dum ta ke mriu jingi itrelang kanang entry access pan kanlong bayaj baj shat chman ta bay de ber district dasuru nila kiran deputy commissioner mau deputy commissioner benta udang sujon udang sibraru enta wala kular ni ban simkhia habay de ni ga district task force habay de bag ni MR asas ru ulaong habay de ngan studi bag ni ru ustri kam habay de bag kini ngi latili kising halang ne ni scam ni baro kan kerman deputy commissioner jang Eastern Hill musim khia halor gini kam kerman sing kandong juba orlong baro ngi kam kan ngi laseng tang tai kerbot kerding ai blender kat bat ngejek ngi jek ngi kandong em sing Status jong kanika entry exit point jong kanika bat implement yang kanika IRP. Tekat kum ga report tu Banglayo kalau ba mencuang la identify ke jaka malidor tiga turis department kong bakam ibiang. Te identify no chwe. Te po jong DC barem ada identify ke jaka po orang tasra ka ba don ke basi ekari ai. Te nang tu ngathos komen ba kan jaka ka biang ngin hapsim ya ka jimbit nak British Council bahkan adam ai jaka sini. Kena British Council Affairs Department yang komen on Meghalaya kalau tho chau. Jaka Gentle Hill District Autonomous Council ban subhaban ai gini jaka namta ka district administration banyak pentrikam ya gani ka ILP kembang yong. Te kadang sa namta ka British Council lakan adam ai sini ya gani jaka anda kala ai sini la se daga lembaga list in siapa pentrikam no road. Kadang jangan nama kini kalau sakut lah Islam dengan sa. Kalau apa itu officer jangan banbud ni dalam day. Sa district council hajawai. Kadang banbud din, kadang bakal ni kakam kan state bakal ni aja mana.